Tugieta na mbere ni ati akariba Nkungugu gicigo-ini kia bunge ya South Imenti bakuromba maabitha ba miundo batethia kuriria kwendo kwa munda yo yureijwa mwingi bakiaria bawite bete society ya kawana nindi nthetu ichumirite ati kwina mubango ya kwendia kithaka kie kiraikio ya brato tariri mwandiki wetu wa ntheto Mutugi wa Kari. Ni akariba ntura ya Nkungugu ndene ya rokisho ni andamene wandini ya mitungu alia bashumirite kuthithia ikaro ya kwariria mugunda jo mwingi jura bakuga jo ai society ya kawa ya Thagara na nyumene ni bagwata riboti ati society ino kwenda kwendia kithaka kiu akaribara nande bashumirite bagwatanite na chibu wao kuga batitikiria kithaka iki kendwa na nkuruki bo barenda bachokirwa mugunda jo njarene ciao jumekiri society ya Thagara na nyumene bo bakathithikaro bya mwingi kuga kiria bakwenda kana murandi jura thirikari kabaretera ntune au mbere buru miunda ene ithatu na ne arikirie na kugwanjarene itebu cia Thagara Coffee Farmers Limited na itwari na report kaba chenchetie ni kenda bomba kwendia munda juju na twina report ingi ya kuonania miunda ene itaitete gukura jama yomba imwe ya factory yu yomba gusecure collateral loans in certain and variance bank. Akariba Nkungugu ibetikanirie munda ijo choke ura jo akari kuma geguchoka bagakara nthiguru bathithie public participation bachoki bagaye miunda yao kuringana na ubatu bwa community na ibareketie kwetekaniria na urumwe thati ibagwitikiria all the development bora tu bakare nthiguru betekaniria ya community ibwe kutugwika mbere na ibwe kutugwika mbere na ibwe kutugutiga kurukia karibani baugite na betekaniria na untuni bathithiria kamite bagutongeria kithaka giki kenda kamite baba kathingatira mitaratara ya guchokia kithaka kenjarene ciao bariugo kagita mtungi utonyera ngugeja kamite baba tekumenya na tugwitikaniria na arua kintu kiro kionde tukenda ndene ya Nkungugu itweta through the committee eja ni community tukuga turenda bobo tugakara nthiguru twetekaniria untu buu tugakurukia ojora twithite tukarite nthiguru twetekaniria ICT ne yakwe na tayale ICT ni imejengwa kute muntu bati guthithia personal threat kire muntu unge antone into bia public na into bibi ibia mwingi jojo junde jure aja jwa Nkungugu na mudiene ni borotithirite kiarobisi ya miunda jamiro bakiuga ni bethirite bakigeria maita kathumba guchwa kioto kia mugunda jojo kioto kiria baugite batakiona munkira na arua bakiri National Land Commission pere weria tuthingatie miunda ya community to kwimbesa community there sangite iu kenda tubakara betu thiurukagia on the office na tuendelea guspendi mbeso kiri Mr. Washwa amo mention lietwa leawe athikire uge bwetu ntuko ya narua na tugire tu community kate tugire atori tutirende kugitaga misemanio ntuko gwa ntuko twitejaga kanya iguru ria mantu ja ndayo jo irwe ntuko emwe no tao nutukwa jo soku to jo irwe no tutekwero imbi ongwa ijukagia kaimbi ewe irigairagia yunda iji soka ule abatere kuma Nkungugu wandine ya mitungu gicigo mbunge kia South Imenti nke reportera nteto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kari.